افعل موجودا حضرة نور محمد مصطفى راس امين معك محمد پیغمبر قال يا بيلا نيمانينا حاملا alameta mnogo jeste vidjela otac našeg pejgambera Abdullah milosnika Allah. Kad približi vakada se olodi svako dobro na ovaj svijet dovodi. Kad bješe proljeće ponedeljnik noć da nesta doljeće kad je majka Muhammeda rodila čudo vidjela ko svjetnica iz dženneta